Viño para diante, caramba, venga, vamos. Está moi alto o volumen? Está alto, baixámoslo, non hai problema ningún. Vos acercados para diante, eso é o que nós queremos, que esteades cerquiña de nós. Mira, todo o mundo canta pasiños para diante, vamos, venga, va. Non preocupedes por o volumen, vai estar moi a gusto. Mirade, somos a Orquesta Capitol, e para nós é un orgullo, un placer que nos hayan invitado a estar con todos vostedes aquí en Xinzo de Limio. Calquera un aplauso grande para a organización de festas, para o Concello, para a Comisión de Festas, que era un aplauso grande arriba que se oia. Aplauso grande arriba. E temos tamén dar as gracias a Luisa, nosa representante de zona, vale? Señores, temos 3 horas por diante para facernos bailar, facernos disfrutar, somos de poucas palabras, intentar facer boa música e sempre a música como ten que ser. Non é de nada faixe co corazón, é sempre a música en vivo e en directo. Acercadevos un pouquinho, digo eu, recalco unha vez máis, non vos preocupedes por o volumen porque vamos a estar moi a gusto. Vos tranquilos. Vale, e víndanos un poquinho para adiante. Quero que comencedes a bailar con Capitol, disfrutando sempre do bo talento deste grande musicazo, se arrimo dun gran paso doble instrumental. A bailar con a Orquesta Capitol. Esto suena así de bonito. Vamos allá, que suene.
Moitas gracias, dá gusto escoitalos, Volver